Kasorkar sila kalapalot hadu kandai point apo praklot ka is kasi hills bansumari ki bagni trap. Yakane ka kandai point apo praklot ka lapalot na kabanta bansumari ki lai hajar aspa kan rungot ki bagni drop hasilong but yakane ka pisa lapalot na dus nem ajar sipo hadu ajar pulai. Yakane la pentip daw nang wat ati ayu ba dispersing lani haksin kong habau la yo naka kai pot naka tanat social welfare haka rutarik risau ajar pulai. Uba dispersing le tu bagakum ka kai pot naka tanat social welfare ha is kasi hills ki don lai hajar chispa praposangot ki shinrang but lai pu angot ki gintei ki bakani drop. Habakali halor kapisa uba dispersing le tu ba kai pot ka klem kdo la pelot kumno ya kapisa henry la shoot hobe ba kandai point apu praklot ka la pelot na kabenta ki bakani drop na du ajar sipo hadu ajar pulai. Kene kan nak tu dekat TV namta gini lai hajar chispa praposangot shinrang but like anu kentegi dan sumari ini ke di nakong le kwa ban itu ye biba kajimi naka tes nam nakong kalong tes nam kapoy ar klor kini kalong nam ta lai sinem supang tang lai sinem kalong ar klor sam salak ar sawajal news pa saw kinai di nama tak ekstri kalau saw lap nyupra haja waispa di nama tak ni ka scanning kapoi long san penyulap san hueja raspa ndriuko pra di nama tak ni ka sini scan kami adu arklur sapu arla arajan rupau te namta nega MRI kami akun riu laksan huwe jar kinaspa te katotal bijimi hantai barau kini tiar namta laisnem kalong riu klur ar handai lak khat raja raspa nyau naranta laisnen te kaposusi ebnya thu e pie hune kalomba ka MRI ta ka don we MRI tai ka badang shoe install haka arbu santerik september arjar khalai kala duno haka santerik september arjar kuar te ka don jumani ka MRI ka poi hadu saw klur khandai pulang kini kala do tang kini kan MRI ki habedi ko bat kini ki kam ki bayde bagi doktor nomor ba don miteng ba dan ki ba nayo komplain ba teng gar komprom ka ai promotion tai kam ikna kamia ko ka senior tikata kade ga habedi ko katai ka civil staff ba ka juga poro ba ko akan tip sepi ba kadon ro kene ke jing uot jeng beri ki batri COVID habede wijing pang COVID mahadu mentakin padyo tulok te kubaskan ma wi ba snem ki ba den nagala yunga ngala agi report ba nagala ko men mi khalia ke thu ba kayo bisa tang nyu kunju kulun na podeli te adin pangale RTI kapa ba kayo adu sispa kat kendal glor te ka bisa south lar glor kadang te beliau ki kendu yang agi ngerap sebani kumno bisa kan di turun dungi hadu menta kimpata ti kata ka jingur nama bagal mana kalian ka sorka hadu menta kimpat ai ka tulok na menta ginegi doktor ki batre namta covid ki don adu arun riumut te ki staff nurse adu sispangot ki paramedical adu prapasanyon ki grateful adu sispa asam pelayu te gine adu menta bobo di kimpat yo katulong te kijingeli kalong baka bisa kumala pensya di sorkar dan sa pulai kilur kampat pendor kijingeli balik kim ai no ya kisah katulong ya kinegi no tre marba pli teng mano apoi jinja te gede ben langani kiwe na odi so thu kan ba bila tre gede ben yo ketulok kasakar gede so thu kan ba hajing na jong na dambian non likhlo sabar marba
Haji nangkong ne ini ban burom mi kan tele jon. Haji long kum nai kumjit ban aktif kul tiu kulap sabat kami ha. Nangkong ne de long tiu kulap haji nai kumjit sabat kata de ban burom ju haji nang tele jon. Yang kedua sarkar la kuno de ban tengkoi na tolop jong ini nang tre nama pisah do pensai ma pisau kulai kelur kadang dan